खिन्थु नायै नायै दिनै जोङो 5 बोसोर फरायनाय समसिमाव जों नुबाय माखासे जितु रायजो राजानि हास्थायनाय आरो माखासे जितु रायजो राजानो खोथा होनाय बेफोर जिनिसफोरखौ फैनाय ओरैनोथ' बिपिएफ होननानै बुङोब्ला 14 चिरां दुवाराव मथा-मथि दसे समबो फोथायनांगौनि गोनांथियानो गैया। এইবিলাক আমি দেখিলোঁ আৰু ইহঁতেতো ষ্টেণ্ড হৈ থাকিব, ৰাজা মহাৰাজা হৈ থাকিব, পাব্লিকে মানে যিখিনি কাম সমৰ্থন কৰি আছে সেইটো গৰীব হৈ থাকে। दिनै नैबे चिरां जिल्ला सिंनि 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि एपिबि राजखान्थि आन्दाखौ दाबाय नोंथाङा आफादगिरि महरै बिबान मोनबाय मा फोरमायगोन बे बुब्लियाव? गोबां साननायनि गेजेरजों आरो ओनसोलनि माखासे इन्टेलेक्सुयेलफोरनि खावलायनायावहाय आंबो दिनै अबजेक्सन खालामाखै। एपिबि 14 चिरां दुवार ब्लक हिसाबै दिनै खामानि मावनो होननानैनो जानजि खाफ्रानानै ओंखारदों। एपिबिनि आइडिय'लजि बायदिनो दिनै जोङो बे 14 चिरां दुवार ब्लक कमिटि एपिबि बेखौ जोङो गोख्रोङै दैदेनलांनो थाखाय जानजि खाफ्रादों। फैबाय थानाय समाव माबादि इस्युखौ लानानै रायजोनि गेजेराव हाबनो सानदों नोंथांमोना? ओरैनोथ' नायदो दिनै बिटिआर सुक्ति जायखौ जोङो गोबां फोथायनायजों बिटिआर सुक्तिनि माखासे हेफाजाब होनांगौ समफोराव जों गोबां हेफाजाब होबोदोंमोन। खिन्थु नायै नायै दिनै जोङो 5 बोसोर फरायनाय समसिमाव जों नुबाय माखासे जितु रायजो राजानि हास्थायनाय आरो माखासे जितु रायजो राजानो खोथा होनाय बेफोर जिनिसखौ जों फैलार जालांनाय नुदों। बेनिखायनो जायफोर थालांनाय मावनो गोमालांजानाय आयदाफोर बेफोरखौ मावफुंनायाव दिनै बे एपिबि दोलोनि दारै हागोन मिजिं लानानै दिनै बे 14 चिरां दुवार ब्लक एबिपि कमिटियावहाय आङो जगदान जादों। नोंथांमोननि जे दोलो गोदान दोलो बेखौ दासिम रायजो राजाफ्रा फोथायनो गोब्राब बे बिजेपि दोलोनि थुननाय बा माबा मोनसे दोलोनि थुननायाव नोंथांमोना बे एपिबि होननाय मोनसे राजखान्थि हान्जाखौ दोलोखौ दादों होननानै बुङो। दा नोंथाङा गोदान आफादगिरि नोंनि मोनदांथियाव माबायदि? बेखौ जोङो रायजो राजाजों सिखार जागोन। जेब्लानाखि जोङो रायजो राजानि खाथियाव थांनानै एपिबिनि गासै सिन्था सरसा जाय थांखिफोरखौ लानानै एपिबिआ दाजादों बेनि गुबै बाथ्राखौ गुदि बिथाखौ मिथियोबा हयथ' रायजो राजाफ्राबो फोथायनायाव फैगोन। खिन्थु बेवहाय सोरनिबा माखासे मानसिफोरनि थुलुनाबो थानो हागौ। बेनि थाखाय रायजो राजाया दिनै खोमसि फोथायनायाव थादों। जेरैहाय आथिखालनि राजखान्थिगिरिफोरनि माखासे बाथ्राफ्रा रांखान्थिनि गेजेरजों सोरखौबा सोलायहोदों, रांखान्थिनि गेजेरजों सोरखौबा थाखोमा होदों। दा गतिके जोङो एपिबिनि आइडिय'लजि मथे जों रायजो राजानि खाथियाव जेब्ला थांगोन अब्ला रायजो राजानो निश्चय जों खिन्थागोन। अब्लानो रायजो राजानि बिटिएफ आरो इउपिपिएल दोलोनि जे थासारि 14 नं चिरां दुवाराव नोंथांनि नुनायाव माबायदि? ओरैनोथ' बिपिएफ होननानै बुङोब्ला 14 चिरां दुवाराव मथा-मथि दसे समबो फोथायनांगौनि गोनांथियानो गैया देरहागोन माबायावहाय। खिन्थु इउपिपिएल हिसाबैबो दिनै नायदो इउपिपिएलआव जोंनि 14 चिरां दुवार ब्लक इउपिपिएल कमिटि हिसाबै ना सासे इएमजों सासे ब्लकनि प्रेसिडेन्टजों क'पारेसन दङ ना पाब्लिकजों मोजां रिलेसन दङ। दा बेनि थाखायनो आंबो सासे इउपिपिएलखौनो सापर्ट खालामबोग्रामोनखाय आं बुंनो नागिरो इउपिपिएलआ बे 14 चिराङाव देरहानांगौआ गोरलै नङा। एपिबिखौ सापर्ट होग्रा बिथांमोना दासिम बेसेबांसो जौखोन्दो दं होनना सानो बे 14 दुवार? एपिबिखौ सापर्ट होग्रा बेसेबांसिम जौखोन्दो दङ होननानै जुदि जोङो बुंनो थाङोब्ला दिनै आङो बेखौ बुंगोन जोंनि
हारिनि गोथौ गोथौ गामिफ्राव संसार जानाय जिथु सरखारजों दिनै एसेबो नायखंख्रि जायै गामिफोर दङ, ओनसोलफोर दङ। बे ओनसोलफोरनि रायजो राजानि बाथ्राखौ मोजां सिन्था सरसा खालामोबा जों मिथियो जे एनडिएफबि होननानै बुङोब्ला एनडिएफबिनि जारिमिनखौ जुदि रायखाङोब्ला बै रायजो राजाफोरनि मेगनाव जुदि मोदै गयो अब्ला जोंहा बेवहाय खुनु डाउट गैया, दसे समबो जोंहा माबा मोनसे आलादा साननाय गैया जे एपिबिखौ बै ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा हेफाजाब होनाय नङा होननानै आं दिनै गोदानै बे 14 चिरां दुवार ब्लक एपिबि कमिटिनि सायख'जानाय आफादगिरि हिसाबै आङो बुङो जे पाब्लिकफ्रा खुनु गोनो गोथो बे एपिबिनि सायाव साननाय फैनाय नङा। जिहेतु बर'ना मोननै रिजनेल पार्टी दं, इउपिपिएल आरो बिपिएल, जाहोना मा गोदान एपिबि नायदो जिहेतु जोंहा रिजनेल आनसलिक दल हिसाबै नंगौ बिपिएफ दङ, इउपिपिएल दङ, खिन्थु जाय बर'नि थामोनथाफोरनि माखासे थालांनाय बा दोनखोमाजानाय बा सेख'जानाय बेफोरखौ उदांस्रि खालामनो थाखाय दिनै बे एपिबिआ ओंखारबोदों जेब्ला, अब्ला बै उदांस्रि खालामनांगौनि थाखाय रायजो राजानि खाथियाव जोङो बाथ्रा बुङोब्ला रायजो राजाया जेरैबायदि जोंनो सहायजुगिता होगोन आरो बिनि गेजेरजोंनो जे आसाम सरकार नङाब्ला गुबुन गुबुन राजनितिक दोलोफोरनि फान्दायनाय माखासे जिथु जोंनि बिटिआर सरकारनि दैदेननायाव दिनै माखासे बुस्थुफ्रा गायब जालांबाय, मिसिं जालांबाय, गोमालांबाय, जाय जिहेतु जोंनि 6 सिडुलनि माखासे मोन्थायफोर, दा बेफोर जिनिसखौ जों सानो एपिबिनि गेजेरजोंहाय जोङो सानसेब्लाबो आसाम सरकार आरो भारत सरकारनि गेजेरजों सावरायनायनि गेजेरजों जों लाबोफिननो हागोन। थांनाय समफोराव 7 बोसोर बिपिएफ सरकार खालामबाय, इउपिपिएल नायदो बे रायजो राजाफोरखौ दैदेननायाव फेलार जानायनि बाथ्राया बेनो। आंनि नुनायाव आङो बुंनो सानो जे जिहेतु बिटिसिआव जोंहा डेपुटि चिफ हिसाबै खाम्फा बरग'या गोबां 15 बोसोर इन्टारियामखौ लानानै 17 बोसोरानो बियो सालायलांबाय, नाथाय बिथांनि मावनाया थारैनो सोरनिबा थाखाय मोजां जायोब्लाबो नाथाय ब्लक लेभेलनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि थाखाय गामियारिफोरनि रायजो राजाफोरनि सायाव बहुत माने गोहोम खोलैदों, नांगौ बायदि मावनो हायाखै। জয়নুং লৈছোঁ আমাৰ এপিবি পাৰ্টিত। তো হয়, আমাৰ নিশ্চয় আমাৰ দুটা ৰিজনেল পাৰ্টি আছিল, এটা বিপিএফ আৰু এটা ইউবিপিএল পাৰ্টি। আমি দুটা পাৰ্টিতে আমি সমৰ্থন কৰি আহিছোঁ, কিন্তু ইলেকশ্যন সময়ত ইহঁতে মানে মানুহৰ লগত মানে এটা যোগাযোগ ৰাখে, ইলেকশ্যন পাৰ হ'লে আৰু মানে মানুহৰ লগত মানে কিবাই নাই আজি। এতিয়া আমাৰ ইউপিপিএল যিটো পাৰ্টি আছে মানে যিমানখিনি বিপিএফ কাম কৰিছিল সেইখিনিও নাই কাম, তো মানুহো নাই, সব নিজে পাৰ্টিত সব নিজে মানে যিখিনি মেম্বাৰ আছিল এইবিলাক এটাকৈ হেৰাই গৈ আছে, তো নিজৰ লগতে মিল নাই। তো সেই মানুহ দেখি আছোঁ আমি এতিয়া এনেকুৱা কৰোঁতে কৰোঁতে সব আমাৰ যিখিনি ভিজিট আছিল সেইটোও মানে কিবা হৈ গ'ল, একদম ভাঙা টুটা হৈ গ'ল এইটো। তো তেনেকুৱা হ'লেতো আৰু আমাৰ ৰাজ্যৰ কি কাম হ'ব, ৰাজ্যতো কাম নহ'বই। সেইটো কাৰণে আৰু মই ভাবিলোঁ আৰু আমাৰ যিখিনি আমাৰ নতুন পাৰ্টি আহিছে এই পাৰ্টিৰ যোগেদি আমাৰ যাতে গাঁৱেই হওক বা আমাৰ ডেভেলপমেণ্ট যিখিনি গাঁও ভূঞাত মানে ডেভেলপমেণ্ট যেতিয়া কিবা হ'ব, উন্নতি হ'ব। আৰু আমাৰ বেছি সমস্যা আছে আমাৰ মাটিৰ বিষয়ে। আমাৰ আজিলৈ যিখিনি 96ৰ পৰা আমি ইয়াত ভুক্তভোগী, ক'ব লাগিলে বিটিচিতে, তো আমাৰ এইখিনি মাটিৰ সমস্যা সমাধান যাতে হয়, সেই আমি আমাৰ যিটো চিফ অঞ্জলি দৈমাৰী সেইটোৰ লগত আমি আলোচনা কৰিম, তো সেই কি কয় এইটো আমাৰ যদি সমস্যাটো সমাধান নিশ্চয় আমি সমৰ্থন কৰি আছোঁ আৰু সমৰ্থন কৰিমেই, যাতে আমাৰ গাঁওবিলাক আমাৰ জাতিৰ সমস্যা সমাধান হওক, এইটো আশা লৈ আমি কৰিছোঁ।
আপোনাৰ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যিহেতু আপুনি আগত BPF দলত আছিল তাৰপিছত আপুনি BJP দলত সোমাইছে APP দলতো সোমাইছিল এতিয়া APP দলত সোমাইছোঁ কি উদ্দেশ্য লৈ আপোনালোকে আপোনাৰ নিজৰ মনটো চলিবলৈ বদলাইছে হয় আমি ফাৰ্ষ্টে আমি 0 পৰা 1994 পৰা আমি BJPত কাম কৰি আছিলোঁ RSS হিন্দু পৰিষদত আমি কাম কৰিছিলোঁ হিন্দু পৰিষদৰ ভিতৰত আকৌ আমি RSSত কৰিছোঁ RSSৰ পৰা 2009ৰ পৰা আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত কাম কৰিছোঁ তো দেখিলোঁ কাম কৰিতে ইহঁতে তাৰ নিজৰ পকেটৰ পইচা গৈ আছে ইহঁতে নিজে পাৰ্টি যেতিয়া প্ৰেচিডেণ্ট আছিল আমি ব্লক প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে ব্লক প্ৰেচিডেণ্ট মোক কিবা নামাই দিছে বেলেগে ৰাখিছে পিছত আমাৰতো নাই যিখিনি টকা গ'ল সেইটোতো গ'লে আৰু মইতো ইমান চাকৰিয়াল মানুহ নহওঁ না আমি এটা সাধাৰণ পাব্লিক গৰীব ঘৰৰ মানুহ হৈ আমি তো সেইবিলাক আমি দেখিলোঁ আৰু ইহঁতেতো ষ্টেণ্ড হৈ থাকিব ৰাজা মহাৰাজা হৈ থাকিব পাব্লিকে মানে যিখিনি কাম সমৰ্থন কৰি আছে সেইটো গৰীব হৈ থাকিবই তো আমাৰ একো সুবিধা দিয়া নাই তাৰপিছত আমি ভাবিলোঁ যে এইটোতো আমাৰতো কিবা এলাৰ্ছ আছে EPPL আৰু BJPতো ইহঁতৰ লগতো যাব নোৱাৰে সেইটো কথা এগেইনষ্ট দলতো মই আৰু BPFক সমৰ্থন কৰিলোঁ APPত সোমাইছে যিহেতু আপুনি দায়িত্ব লৈছে কেনেকুৱা কাম কৰি যাব বুলি কোনটো APPত যিটো মানে কি ষ্ট্ৰেটেজি লৈ পেলাই ৰাইজৰ ওচৰত যাব যাতে পাৰ্টি আমাৰ লগত ওতঃপ্ৰোতঃ জড়িত হৈ থাকে আমাৰ লগত যদি একেবাৰে মিলা প্ৰীতিৰে যদি আমাক যদি ভাল কিবা কৰি ৰেচপেক্ট দিয়ে তো আমি নিশ্চয় আমি সমৰ্থন কৰি আমি আগবাঢ়ি যাম আমি যিখিনি আমি যিখিনি ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপত আছোঁ আমি গুৰু দায়িত্ব ল'ম আৰু এইটো আমি পালন কৰিম মানে যিখিনি আমি কৰিব লাগে মানে যি উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত হওক যিকোনো আমাৰ গাঁৱৰ কিবা ক্ষেত্ৰত হওক আমি এইবিলাক যদি আমাক পাৰ্টিয়ে যদি আমাক চাই আমি এইটো কৰি ল'ম জিকিব বুলি ভাবোঁ আমি জিতিব নিশ্চয় জিতিব আমি যদি পাব্লিকে যদি আমি ভাল সহায় যদি আমি পাওঁ তে ইহঁতক নিশ্চয় পাৰ্টিক সহায় কৰিবই